College boni fibro season part temanta kilapan mi sa ka result jong ka GDS Gramin Dak Sewak jong ka campus office tekla mi ka list number 5 temanta la duna ba ka list number 5 kidon satang khadwe tali kishnong habai de bat ki pami kerteng mo dengan pulik company the social listed candidate should get a document verified through the head divisional head mentioned against the name on or before 24 July 2025 absau trik July ada absan kaban verify no dokumen mo hal ne shua mun kelas date kre absau July ada absan ada nang tu kan sami biang sa ka list number 6 ada dot ki bom le join te kitu ki bala yo la yo ong kila yo ba ka message te kila tip bet ban let verify mat kila yo ba tengen bet mentai ki shinong ki barang thli lan ki barang light ta abede kene ka campus office ne megalia lai frama megalia division asil mendel kena dia pok garuhil jongka ABPM UR category new popra percentage and chutmang gongrot pok garu kenero UR category new popra percentage garu khapda UR dona garu danal apal SC itu sunfly percentage din nigeri UR new popra UR then kena gue desa pok khasi national khasi light plang BPM branch postmaster jong PWD pada de riu popra point pra lai jong PWD ma kene then madan pok se kene ABPM ST pra penru percentage he bha percentage da pra penru ma maulai jong ka BPM UR category pra percentage maulang ST category pra penru point pra lai Nolbari kene OBC kategori saufendri OBC ngimdore khasi takadau dunal ha Nongjeri ST kategori prafendreu tengar ST kategori prafendreu kamut ba khasi baduna du hangne ST jongshnong khasi de nyo prafendreu percentage de hagaru don ST shu don tang UR kategori de kadai nyo pra percentage te dadon ginde ki pomle jonjru kanang mi biang sakalis number 6 te congratulations nam tagini te tagini ki jemptip kulesibun